Өзің сүйген ишти кыл. Туура айтат. Ар бир адам өзүнүн жашаган ишинен канааттаныш керек. Же болсом сүйүнүп, рахат алыш керек. Антпесе жашаган жумушун майын чыгара албайт, же болсом жумушун так аткара албайт. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы ардактуу Тез Жария каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн күнгө карай жекшемби 2024-жылдын 18 февраль. Жалпыңыздар менен биргеликте түштүк регионундагы эң чоң унаа базар, Ош Жапалак унаа базарындабыз. Урматтуу мусулман миртугандар, азыр мен сиздерге Лабо жүк ташуучу кичинекей автоунаанын бааларын айтып бермекчимин. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар, класс комментарий калтырыңыздар, жакшы сөзүңүздөрдү арнай кетиңиздер. Эскерте кетчү нерсе, биздин каналыбыз жарыя кылабыз. Буюрса, кандайдыр сатылуучу унаа болбосун, кандай нерсе болбосун, баардыгын жарыя кылабыз. Ат, жылкы, уй, эшекти да жарыя кыла беребиз. Албетте тамаша. Ардактуу көрүүчүлөр, биз унааларды баштайлы жарыя кылууну. Алгачкы унааларыбыз дал ушул унаа болсун. 2017 газ. Баасы канча болду? 550. Салам алейкум, жакшысызбы? 550 дейт. Мунага намазга даярданып аткан учур. Намазыңыздар кабыл болсун. Окуй бериңиздер. Аллах сабак окуй бериңиздер. Алдыга карай уланталы. Ушул лабону көрөлүчү. Свежий дейт го, 19 экен жылы. Печканын жагы болуп турбайсыздарбы? 19 экен го жылы. Кондиционер, печка бар да. Печканын жагы. Азыр өчүрүңүздөр, ошо сыйк экен. Баасын айтыңанда. 680. 680? Канчага бересиздер? Азмаз кеми бар дейт. Ардактуу көрүүчүлөр. Эшикте суук. Ошого карабастан тартып чыгарганга аракет кылып атабыз. Бул жакта ДАМАЗ унаасындагы баасын билип коелу. 2007 350 миң дейт. Срочно сатылат экен. Телефон номерлерин жазып коюптур. Үйгө кайтардан алдын сиздерге жарыя кылып коеюн дедим. Бул Лабонун дагы баасын билели. 19 экен жылы. Баасы канча болот? 17.200. 7.200 долларбы? 7.200 доллар экен. Кеми бар экен. Чатырча менен курчалган. 18 да көрөлү. Сапашып өтүп кетасыңбы дебеңиздер, анткени убакыт үнөмдөш керек. Бир жагынан суукта, эшикте суукта тартуу кыйын болуп атат. Салам алейкум. Амансыздарбы ага? Печканын жагып отурасыздар. Канча болот дагы баасы? 600 кеми бар. 600? 500 кеми бар дебейсиздер. Канчага бересиздер ага? Сүйлөшөбүз. 600дан түшүп бересе? 600дан түшүп береткен агаларыбыз болду экен. Байланышыңыздар. Тез Жария каналы тартууну дагы да болсо алдыга карай улантабыз. Канча баасы? 340 дейт. 2001 экен жылы. Көрдүңүздөр да унаа. 340 Урулган, жырпырылган жерлер жок. Краска өзүнүкү. Алмашуу жолдору барбы, жокпу? Жок. Алмашуу жолдору. Bir жыл турган бул жерде. Кече жакын атат. Жүрүп атабы нормально? Жүрүп атабы, мотор жакшы алып атабы? 340 дедиңби? Коробка жакшы. Коробка кече жакында баскан. Коробкалар жакшы? Рессорлор. Сынып кеткен эмеспи рессор, жакшы элеби? Жок, ушундайбы? Жакшы экен. Ийгилик, базарың берсин. Байланышат, буюрса. Муну көрөлүчү. 2008 дейт. Канча экен баасы? Кимдике? 450 деп атасыздарбы? Нолар жасалган окшойт, а? 1200 сом коясыз, 10 миң берет. Газбы? Зыңк кен дейт. Лабонун жаңысыз бардыгы эле зыңк болот. Эскилерин жакшы караган болсо эле зыңк болот. Бул Лабонду да көрөлү. 2017 дейт го. Газ экен. Ассаламу алейкум ага. Эшиңиздерди ачтым го, кабыл болбойсуздар. Ага, баасы канча болот бунун? Сизденби же сизденби? 560 Оо. Мына көрдүңүздөр, бардык өзүнүкү экен. Ушундай суук болсо дагы печканы жагып алып жүрө бересиздер. Печка иштейт, а? Негизгиси азыр печка болуп атат ага. Азыркы убакытта. Көрдүңүздөр, баасын уктуңуздар. Чалып байланышасыздар. Мен алдыга карай улантайын. Аба ырайы суук болуп атат. Кечке эле безилип атасыңбы дебеңиздер. Элдин бардыгы үйүнө качкан учур. Унаасы барлар мына ошентип Лабонун ичине качкан учур. 99-жылы чыгарылган. Баасын сүйлөшөбүз дейт. Агабыздын Лабосын көрөлү.
тарткы эле кызмат кылыптыр. Бул жактарды көрүп койсоңуздар болот. Көрдүңүздөрбү? Ага. 250. Assalamu alaykum, келиңиz. Жакшыбы? Печкасы иштейби ага? İşte 250. Ушунсем сыкырмап турат экен, жакшы. Темит бересиз да? Иш беребиз. Канча онуңуз? 680. Баягы каякта элеңиз? Az geldiniz mi? Ağzından 2020 deyt. Gaz eken. Peçkası işte. Bola turan bas kança oldu ağa? Ula. İçine oturalım. Ya avtomat okşaydı da bu. Ya. Tiptronik be. Buna. Gördünüzler mi? Жылуу болуп турса да болот экен. Эчти жаап турчу, мен бир аз жылуу болуп турайын. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, Тез Жарыя каналы сиздерге лаболордун чыгарылыштарын тартуулап жаткан учурубуз. Кап этпейсиздер, тез батыраак тартып атам. Аба ырайы кичине суук боло түштү. Жана обед учуруна чейин жылуу болуп эле турду эле. Туман түшүп, азыр резко монтип аба ырайы өзгөрүп кетти. Аягымдай туман катып түштү. Кар жабайт, суук болбойт, кыш-кыштай болгону жакшы деп атып, пендеге эч нерсе жакпайт дегендей, суук дагы башталды дагы. Албетте кыштын учурунда кыш-кыштай болгон жакшы. Ал эми бул лабону сиздерге сунуштайм алууну. Ичи аябагандай жылуу экен, мага жакты. Акча болсо алып кетмекмин. Алмашуу жолу жокпу? Тенттерин көргөздүк. Чатырчаны көргөздүк болду. Кийинки лаболорго төлү? Эчтеке эмес. Assalamu alaykum. Лаболордон көрөлчү. 18 экен жылы. Газ. Ага, баасы канча болот? Кимден? 650 650 кем бар экен. Kimden ekan 18 gaz? 550. Çatırçası var eken. Peşkalar işteyi oğa. Motorların görü taslar. Labo qanday eken? Kımbat biken ağa? 250 kıldım, berbeyt attak. Kaysına? O tamaşa kılıp adam bu. Avam temperatür olup kesmesin mi nukkanda? Özüm vurdu. Davleniye ol. Ana menen dedim. Akıbeti menen desem bunu vazam. Üstüne koşarsın. Bir aş menen dediniz böyle. Bir aşk menen. Jorolor menen koşa dediniz. Ağa bola turan basına çakıp beresiz. 500 kıl bereyim kan. Bola turganım mı? Bola turgan. Ağa em sırağınca 250'de kişine koşunca. Çocukta balkonda verelim. Buna ki. Kulak ağızдағы tars söyledi eken. Kayaktan geldiniz ağa? Koştan. Oştan elege. Meyli iyilik. Biz bolsa aldığa karay ulantalı. Labolordu tartuunu. Бұл жақта дағы лаболор бар. Рахмет кетели. Дамазды тартып қойлы. Лабо көріп отыр дамаз сұраған ағаларымыз көп. 98 жылы. Егерде жаққан болса, расшылық білдіріп қойсаңыз болады. Комментарийден, классменен. Салам алейкум аға. Бағыз қанша болады аға? Yeme 130. Шашылшы болып қалдыңыз ұқсайды. 130 bu. Ağam neçe arıza ne? 130 bu. Kim var mı Espan'dan 120'ga. Var bak. O 120'ga veredi gene ağası. Gördünüzler. Şunu tartıp koyunca жақсылап mına. Damaz alanında otkan ağası. Baylansın. 120'ga veredi gene ağası. 95 yılı. Benzin eken. Семечканы чагып, жылуу жерде олтурасыздар. Assalamu alaykum. Багасы канча болот агам? 150 деп турабыз. 150 деп турасыз. Канчага беребиз? Суук түшүп калды. 100 лира фаланды біз беребиз. Айланасында, э? 100-дун айланасында берем дейт. Чалыңыздар, мыкты көрөрмөндөр. Кайсыла бу? Азыр агам нолдакты бир айтып коюн. Аха, өтөм. Булардын баасын жазбаптыр. Бул жактагы бир ага суранып жаткан үчүн. Аға, матизге матизді бая тартқанмын да. Мен лабоға аралаштырмайым да жаңағындай. Башаламан қылбай. Лабоны лабоға, матизде матизге тартабыз. Біздің каналға кіріп, матиз іздесеңіздер болады. Тез Жария матиз деңіздер, лабо деңіздер. Ойла. 2009 газ.
Бағасы қанша болады? 420 ау. Доллар бағасы 380 дейді. Бұндағы кішіне отыра кетті әлі. Азды болса. 380 дейді, ардақты көршілер. Көрдіңіздер? Жылу екен, жақсы. Комфортын атап қойса да болады. Мен үшін азыр комфортын алып отқан ұшыр лаба. Сіздерге сұныштайым. Егерде кімде-кімге жаққан болса, оны байланыс өрісті мұнау номерлерге. Газ екен. Мен болса шығарылышты жиынтықтайым. Анпесе тоңмай болдым. Дағы бір жол ассалаумалейкум. Тезерия каналы. Егерде кімде-кімге уналарды жарнама қылу, жолсом, жылқы, жануар, қандайдыр мүлк, үй, чек. Емне ол болсын бардығын жария қылауыз. Біздің телефон номерлерге байланышыңыздар. Әлеме TikTok парақшаңыздағы бар. TikTok парақшаңызға кіріп Тезерия каналы деп іздеңіздер. Ал жақта да барбыз. Бұйырса Instagram парақша ашылады жақында. Ал жақтандағы өзін активді көтереміз. Бұйырса сіздер қолдап тұрыңыздар. Біз сіздерге мына ушундай суық, ысық төбестен қызмат қылып, уналарды барлық нәрсені тартып шығаруға даярбыз. Сіздерден қолдау болсын. Жақсы қолдап тұрыңыздар. Қырғызды қырғыз қолдаш керек, мұсылман бір туғанда мұсылман бір туған қолдаш керек. Дағы бір жол ассалаумалейкум. Тезерия каналы, көрішкенше.